कोंकणी उलय लंडन फुलय एट आवाज रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK। हांव मीना गॉयस गावात लोतोलीचे तुमचे मुखार दवरता एक कविता। कवितेचे नाव भावार्थाचो कोंबो। कोंबो सादतच चिलमिलून दीस उदेता। आमुर्को सूर्या आपल्या किरणा संसारार फाकारता। संसारी कोणशा कोणशांनी उजवाड शिपडायता। सकाळी शांत शीतळ दोर्या आपली लारां गाजयता। चिचे रुकार वयर कोगुळ पिलांक खेवयता। चोंचीन तांकां आपुरबायेन जेवण खावयता। उदेल्या दिसा परचोत परमळटा। चुमचुमीत वाऱ्या नेटान झाडां हालता दोलता। नव्या दिसाक मनान नवी कल्पना। उमेदीचो दीस मनांत आमोलीक कोमना। दादोसकायेची मनांत येवन उर्बे भावना। जीव संतोसला देवळांत करूंक देवा गायोना। सायबा आयचो दिसपट्टो आमकां तुवें दिला। सगळो संसार तुज्या देण्यांनी भरला। संसाराचो दोग तुवें सोसून घेतला। मनान तुज्या भावार्थाचो कोंब किल्लोला। देव बरें करूं। कोंकणी उलय लंडन फुलय।